Duduk mulai nama. Di belah no? Di belah nak kan? Facial kali ay pisah rin no? Bisa mana bisa? Baik kelas bat. Baik kelas. Ha. Oh, mau aku lihat nak. So kena betul duduk. So siya tapi Bapak. Jah. Apa dia mah? Oke deh, baik kat mana ya, baik. Kebeli si bon mah Bapak. Tak baik di kamram tengah hai tang bas lihat tu sini apa? Dah, tanda dah ni nak kira nak. Tak baik. Bye. Ni Bapak jong ada jing pam siam terang. Yu aman sara ko mi ida. Duduk. Oi. Duduk. Dia. Bapak sim syang ni. Ya bayar pasang sini. Syang. Tak. Nampak pati dah tak kuar duduk. Pergi sini lah abi pesten itu punya. Sampai kelas tu mana? Wan sampai kelas tu punya. Baik kelas ada berapa? Baru kan tadi ada. Bapak itu plastik kali buat dah kisah kita tu kita nak pay. Absyar sudah ada bang nak mengerti lah. Tapi ni lebih saya bawa kau yang pelat kita kencing asal tu pay. Cuma mana? Kelas saya. Jom. Saya Bapak. Ada jom. Sen kuat ni. Ada nama ayah pay nak pun belum naik. Tapi ni dong kata malah kau yang ngabla sentik ni tidak. Tak habis cuma macam tu. Apa yang harus dimakan kayaknya mana? Ani, thank you brother. You are my superhero. Ani Bapak apa penting dah ada ke phone mah? Kena haji apa ya ada ke phone? Pecah itu. Tadi berkenal nara. Bangga penting dia pay apa pun baik. Ha Bapak ngahun baik ke petit pay tambah. Tambah spend betul. Ngambil ban ong ba, nano pay bisa menjadi phone yang ah. Ketika phone penting ni pay itu. Mga pelang kisah sang sepak mana benar. Habang kumna Bapak ngaji ere pay ban bu bisa menau bini. Hadap pay dayo ban petit phone yang hadap banget kini. Pecah itu doh. Yo ingat siapa pelan kam phone. Pelan kam sekelas. Tak ada masalah sistem nak minta jumpai. Hak di sisi tu Bapak ada phone lo angale iya dah. Ada perlu badan phone ije pay news lang. Kadang itu kopi om. Ang langsung ihap ata bang petan lagi beliau. Kantar makan biar kayong Filipino ihap sa. Kadi kata Bapak berasi kata ngajin ciare mendang dah phone dah jong hab sulit pai nak kiwi. Mentah kalau orang itu ayo ngacung naik page kiwi. Ha Bapak dong. Tambah kawi pat. Wala dia kan berkena ajan phone YouTube Instagram mana. Ha Bapak ngagong ik en ke Bapak pikiran. But kecil jong pero kalau kau badi sudah, but orang kuat ada lo ban pensusi ipe, but kunci lo yang ini. Kalau kita ada dong sepat para, masuk kemudian orang yang para kami pay. Termasuk kawi ra, ang kuat ada berkiwi kalau kita yang lagi yang siam sunyi. Bapak, video saya belum bayar keting buat perkat, but ngasut men lo babi ayang auto keting senyam bakal datang keting injongan. Nanti kami show kan senengnya pay. Nama pinta lah he. Jadi bos tu hai. Nada pilih anak kami pilih ke kau kedua. Kini keting senyam sampai yang Bapak, kalau kau berengkam tambah keting injongan, but kepenuh lo yang abang, tips bisa ada kini si babentar. Tak duduk ke puar lah mian. So pay setiap hari kelas. Kiti nak. Tak Bapak, sisuk mah. Tak, perok juk. Oh Bapak, ngalak remen ay kerja pay pentit phone yang ah. Tapi hilang dia kiti nak. Tak, sisuk mah. Tak, kenal.
Halo. Bandri. Hilong ni aman kendukan dia ngantak sengai. Hah? Lang. Boleh Vicky pipa ana sini? Mengarangkan kan Bandri. Nah, syusyong sok krai lang ang sa. Ya. Vicky pipa dong ya na. Bandri. Kanang mi kis niam. Kisih nam. Kimi iku do. Balai. Ngumul ban ang kacingnya cuy chan chong ngajong pay kala chan sya sting niam. Mat kacingnya dei pulak chong ngajong pay ro kala nang ban suthiet. Pimut ban ong kumno Vicky ngam sungthu. Pidan jimut iyo ka man siam jang pin. Entah kan Bandri. Kanang mi kis ngai kipua ngala nang chan sya pay. Tangba Tambah balai mo? apa suthu pay. Nado bangala iye ta ko wi kebriyo. Ngam cukwa samla syura. Tangba tip ngarong aki iye na tip yata. Ngala seni ba. Basit kelan hipat jalang dabol. Sausin ay tamba. Ngaruh Vicky nganong ko mapihi. Tangba ngapis ngo pia kata. But they kat hakani kaporu ngam juat sama syu. Yang pay ru muta dong wesa. Sibuk lada don bakalay pay pitre anak na. Ya kata te ngam tipi. Yo lada yo ro babhati yo ngap pediang. Ngan bisar sani bahaya u. Yo ubahatang na jerong syapu apa dak ngway. Abang asnop ya kecingkran jong pay. Masuk ko man kut na. Tang ba kam sim jong ngapat. Kam kan randian. Ya kain ka bangal amang. Vicky pimot ban kran ipun ta. Ngam sungthu. Bandri. Dang akan kelan makanara kan poy hacu hacu. Nan ang sundan bay bang i pay. Bandri. Ha mi siya pay na do kam sim jong. Ngam tepat pismo kum na. He, kumno kumta hakapor ka bang sutana di pi kum uparlok. Henry, pipen kelano ay kita. Bandri. Hakacing sisya ang kwa bantam so to puot. Tang bang ngalap no ken kanang mi kisni. Ang kwa bay ban pay pay namang i para di pay. Kum kacing kalpat ngabo apay. Masung pelai kata. Tu perkat liam ya kacing i bisya chonga ya pay. Ngalap adi tama pay bas muthu ya kacing i chonga. Please Bandri. Ya kata te Vicky ngapala bandrai minta subha ipo dengan sisni arsingi bangan perkat. Ya kan te Vicky kamde ka kam kai ni thamula. Kadi ka kam yap kam im. Namar sisin hi belarai hamne hi haduk bandayap. Hanga hi te manta ngampoi shu ke jigit kena kabar kut na tang stempor. Pidai sei ke belu ka baya chimu cepakat. Angkat ke kapua. Apa ada bandar pay pakat. Kita ki kentin ki pikiran kalong ka basong nongrin. Bat ka ba kit jimut. Vicky kuble shibun bat kila ipo renga. Tom lili ara. Ba pumdi para ken bang lihat ya ka topik ke bangal akrian. Hoy to nganong kala di ka i ka bangalaong. To kata Vicky, yun siya siyong kaya pa ako ikapor na marmantang ang bud kikam. Oh to Bandri.